Kia ora mai rā koutou. Ana ko te kapapa kōrero I tēnei rā, kei te whai ahau I te Ao Toi. Wēnei miki mahu e ake nei nā ko kōrero ahau. Ko piriti tēnei mihi atu. Ko kōrero ahau mō nā mea I te Ao Toi ki te whenua o wiwi. Whenua rā I te mea I kia nei ko expressionism, impressionism, wēnā momo mea, te cubism nā. Ko kōrero hoki ahau, mā wetahi mea mai I Auropi whenua rā I te mea kia nei ko te Italian Renaissance, ana ko tāku e rereke hana whakaorite nā rānei I wena mea I rua te Italian Renaissance me te Māori Renaissance nei nā. Ana ko wāku I wēnei wiki mahu ake nei nā ko whakatakoto e hau. I wetahi tirohana ki te Ao Toi. Mai I tēnā topito o tō tātou nei nā ao, whenā rā I te tirohana ki te Ao Toi I te whenua o Itari, I te whenua o Wiwi, I koneki I te whenua o Nai Māori kei koneki kei Aotearoa nei. Nō reira koutou mā ko wēnā wetahi o nā kapapa I whainia nei nā iau I wēnei wiki mahu ake nei nā I tēnei rā, kei te whakatepe ahau I wēnei kōrero, ana kei te kōrero hoki ahau mō wetahi o nā whakaātūrana ki Koowhiti atarei, hei te tua ono ki te tua iwa o Noema ki te papatona rewa, tēnā whakaātūrana kanikani, nā reira I tēnei ārā kei te kōrero ahau mō wetahi o wēnā mea tai rawa atu. Ki te mahi e tai anei nā e tāne mahuta grey, rāwatahi ko Marinia grey. Mai rani tāne wēnā tangata, te tokorua nā. Nā reira koutou mā, ko pirikli tēnei mihi atu, ana he kua kea hau. Ki te mihi atu I tēnei ata, atu I te kaukaraka ki te paupatara o te rā, I te reo irirani o rani tāne, tākua no nei nā pāhotana, mo te Ao Toi.